ke National People's Party kelayo e kejing Kershan ke baklempoi perkhat hajuai hagamit skining kong da kejingwan Kershan urat ba ke Voice of the People Party ba snarbor lalu ya ukurtong ke NPP Dr. DRL Nonglan na kabenta ke election siteng samoy ke Shillong Lok Sabha. Ubak lalu lawan ni simbenta ha kejing lang gelap election jong ke NPP balong ha Chiliang Rat Dorbar Hall menpenpau ya kejing Kershan ya u Dr. Nonglan bad hakani kamit la pediang ya u da kinong ilam ke parti. Kini kejingwan Kershan kelapan kendit bahayu MLA kejuai ba Wailat Miki Shilla jong ke NPP. Habakran ha kejing lang uba Wailat ulaong ba umshim lakmi lenti ya kini Henry ke NPP kela nang klan kat ba kini kejing lap election kadang yat. Ula ai kublai yo Dr. Nonglan namar kejing menjur banyakun kumu kortong ke NPP. Ula ong bakipat ba na keleng kari rum khasi bajantia. Kilawan cakmat ban Kershan ke NPP badia ukertong jongka namar u Dr. Nonglan ula yo kejing shania jong upat ba. Ula ai nam ya kejing persang jong u Dr. Nonglan habaro kisnem belalet banyo jing itu ketin khasi ka official language ke jela. Ki perlok bat ki parari be kanong ba jawai kanong ba ke baponam hari khasi bat jantia bat na pedeng ki district headquarter hapo ajong ka jela kanong ba jawai kabat ya karenyang ke bakham hajrom do kanong ba jawai kadoni ki breu ki ba sempang Kiba start, kiba danjing kitkle, bat kiba eat, ya ka roy kapar, bat ya ka jiyad syafran. Kadan ni kibreo, kiba jet, ya ka development, bat ya ka progress. Kinong syong snong kiba jet, ya ka roy kapar, bat ya ka jiyad syafran. Kin pensa nam pensa jingken mau ya ki long dien man dien namar ba nadu ka pateng ka jongki kila don lepa haglenti ka bayat syafran ki long dien kinum tnum lanetem ya ki long shwa ki bay lam ya galenti jong ka jiyat syafran bat ka jing roy kajing par kajing don jong piak de jan mit kat ni ka sakhi shai ya kita ki jinglong jong ki nong song hang ni hal jawai